Isang bulan kana wekanda na borong tong may na radio fijuan do moibiti en ngono boru te kiongo no nonda ngono ni bakikeli ni mbula sarta ngana wekanda na sar tong may na FBC TV aba ko to na bo pinu pinakalibu na buku ni no munindo bo muria na ngono boru taki na nonda ngono ni bakikeli en nonda iwasini ngono ngo enda bo pinu pinakani rosati ko na nonda bulangi esala buki na bonua ki epeli na ua ro ibagalisilisi may na tambana ni kasitamba ki na kumuni ibadabadaba siya na Fiji Revenue and Customs Service ro may nonda bulangi tiko na nonda iwasini ngona ni bakikeli na nonda ngono ngo enda sala ba ambula sara tiko biro na biokani nonda iwasini ngono ngo ro sambulu na turanga biokani sambulu na turanita sambulu na saka tuatsin bambul sa talangan na lewiti ni warong sa chumay dengan membawa bambul tal tunga bertu menokor tentu talita kana warong chumay na asal di kakambro isongo may indil mo kutu ngunto na ramas ito mo na korerua manesau kortul pambilo menunggu matanggali may ngali bertu chukul may kina wabit pinakan na kami ni kuwa iran may ibusaki wapi waram tak na po ni tabanan ni kumuni patapatap na kastam. Sa pambula talitungan ni tabi na sana itini kababa na turang maramambali na turang na maram na turabo na ngoneleo na lalayo ni watun dalinga ti umay kanina sarapati umay na purkarambu na ongo. Bobin binatalitunga pa na tibil ni Bingarabi na salika kampuragi na FBC na buku ni Besuriti. Kapag kinabikim ni nalini bono na naman ibiding gomya na singalabunani ko. Pinawali besar kem ron na biokani metik butang mandangan na nonda vital na nonda ngonongo kero ni ndo mandangan ibang madala en buti nga ni kenan do bisu takina kenda itukutuku en mekuni ndo bandende takan na bingarabi keba ka endangan reba en ngauna enda binakat sartu ngakin. Isa binanita bambuta wa bamadala tikin na vida na singa sauti kina vida na madao sauti ngondo na bingarabi kitu wangolya talitinga berna leni bunuo matamba gindo bikenda na tamat ya andua tambuyani bikenda kita na leni bunuo enda sabah tinam batiko anda saungi titigo na kena sianga time bondundunu tinga na bitugutugu eso mbale tikenda vida na ka kitu sama retetigo ni bunga nanguna kita undo penakatami kita bangulian ni tu bingarabir na lini bono gaindo unrenre ndo itatao tiu baleta ni sona itugu baleta sona lini bono esianga tumbaga ni babu tagi esianga mbaga ni bandundunu tagitu ronyo tuku nambaga bango mala na wemba kisao tiu tiu mbaga mai rewang na mbaga kingo sa tiu inasisi bisa ubata talangan nunggu katuni meli kito was sianga tami kito ba ko to sona itugu bir gaindo bedala timbaleta ni sabi sa utigo na katun mil kono bonongo kito positive kena kito bono no mikenda tinga kena leni bono na kena sianga titiko me baga bo tagi se me baga bon dondonu tagi na bi tugu so mbaleti kenda ena ni to mona liba ni tugu na tigongo nangona sarangango etigo kinando na matimer to ngarapatiko na kena wakabu tegi na nitu mona liba okwe kitu kila tungo na Fiji integrated tax system kwe ngo sana mai ndewa ya ni bana kena le banga tagi endo na system bu kwe bato kaiti kuna new tax information system ngo ro sema bata saratinga na kena nitu sianga tatigo me bondondonu tagi na bi tugu sombaleta na tamata tambuyani kaba osibitigo na kena sianga ti me na limbiu na kena kwa na mona liba esa dagatingo na bulo kusita na matai ni singa ni bulo kusinta ni ambagi sarangango esa na tapoda tigi na tambani kumuni wada na mona liba bu kene mbalendo talanga naka endaruni na magitiki na leni bunua mi upa matala taka mandanga na vika na vinga tanga deso o katiku bana new tax information system dua saranga naka kito mai redetiku ya sikwa na kia na sama visa utagi nyo sendo ngole ni bana tambani kumuni bada
ona ngole tikoen ona kute tikoen numu form ke baka vele register numu tin number ona kute tikoen numu form le soli ber na kena tamanta taka se oir na nitu voilis o tiar tau sanga i register tak na ona register kena system sandong ke soli mai bi konton na numu ne bandi nindi na ni sati ko numu tin number ngo na vingara vingo ni ado mai na matai ni oku sita ni ambaki saranga ngo ke tau sana visa utaka kina sana nakakede o sana thakapatunga mai wana online platform se na sana sianga tali ni ona ngai ngole mai na nitu volleyball mo mai ngarapa kina na vi ngangan resource na vi ka o ngandre pa membaleta na text na tin na vi ka ngarapa na tambani komuni bada mo sana mai takapati nitu volleyball sara ni tu saranga mai vale o vale wena tunga mai na form o lodge taka mai online kini bale na ikalawa kita usaha torango sa buki irabale bona leoni bonua o bombota nandona sana o irambega na sianga tuni tuber na access ni internet se sombega erna sota betu sonan dendela lai bango kita usana ngai mengaravir ba manda ba tambagin tuanga ena nitu bola yo na ka vina kambaleta na new text information system go se ko embalete buki saranga na leoni bonua me buki nga na nitu batitenga na nitu bingarabi ena kena ngarabi ba tambagindu be saranga ra be me daga tin number o na be mai file tagi return bega so na be mi susu mi sarna daga batonga mai ena non rolo muni vale se na bono ngaratu mikin sararun daga mai sa sinia ngatal merangole sarmai nitu volleyball meramai daga bakin na bingarabi kongona mbimbi tikino begitu na sistem bungo sana wakau mboko takambarain o koen na ibala ni bingarabiliu sa kautamengo endo talena balabal ni bingarabi sala beta takigina ni tu sianga tame ba suku muninga na ibada bada kena non rangkarabi na leni bunu na wali besar na ita isala na ibo madal anderi mina kambenan do mandana thingulek ni beri nang ba kurita litikon na vital no nangono boru taki nandangono tikon ni bakikeli Ia ni mula na wekanda na borong tong mayen na sal ni kakambura kina radio Fijuan do mibiti ki kimni na wekanda na sar tong mayen FBC TV ngona boru taki nandangono tikon ni bakikeli romay nanda boleng tigo esala bu kina banua ke epeli na ua roi bali silesi mai na tambane ni kastamba kin kumuni ibada. Kemro na bio kani kero nindo mandangan ibang madala na kaya boto kay tongo na stamp duty on rental agreements. Nabaldal bu wachani matai wa madal tamana wargala kana stamp duty el nge tomani no kutokani na stamp duty na ngoni wada tanto sumo kanda enda vina kata sona ka waka mikene bien bai sai chuko na capital gains tax na CGT ke boy ko volta kan to na mo gele se volta na mo wale kya ngono ko volta kina ono somni pada capital gains tax yo ko na stem duty ngo ena bingon ke do volia no ka siko o vina kata mo tara mai no ka ona soma na stem duty Klani sama tu tunganan dorong ada nak muni pada pakai nak kastamba kena income tax na VAT na kastamba customs duty untuk talangko sama ngarap na beta na bagi sauti waktu kay tungo na stamp duty mbimbi tu stamp duty balata ni kena baka lawataki na be cikini pepa daga kena ndona be jinati na mbimbi ni stamp duty ni ndo kata me kawan mata be lowai ndo na nota wanjina wai bola ndo na biala lachi sangambeka ni bakando noi sangambeka ni dinati kwaya ngachukina na stamp duty se kwani kana baka matin tu tekinga na bi chikin papa and token ya sanga chiku talanga na bi bangalal tekini matin tu
talewar matentu sona matanggal stem tu mena kakuni kakuni lava kikina na sona pevo sona document okay ibagata kina bitinjinati mena kakuni lava kikina na stem tu ndaki lava bena na stem tu ke pai kona lago nambagi mo le loan na lava kibiko na kani mortgage baka toka itu kena interest on mortgage lava kikina na stem duty on mortgage cosa kaya 2.75% ni lava wabelung tak en lava kikina na stem duty watanga kina ke bagai kube boleh matoka se me boleh bal me sa transfer tegi me piko lava kikina 2%. Ke mampale wakatunga na lebu ni sauni ingele se na sauni pale ubolia kena lebu monong ke lava kikina 2% pe transfer tegi kina damu yana kotoka itu na stem duty jadi pata mana soma kina iya sang itu kana ri bangal tegi lawan matentu dua ke bakai ko pati baki bisnis kali 5 nan ronun turun kai kroton dan baki wana sai ni soma ri pata ngo na stem duty cukup talanga sona bibang lal taki bena lutu ya baka sewira na sangani nonra dagadakan na baka tumbu na non-profit organizations berung gora pakuai telenga mai bena stem duty klan da maru tachu kuna bidana ron baksau sa lewat alam bikin matentu berke kita na bisnis karra lili meneli menan ron dulu karra watan dan pagi berung gua tangara pakuai main sebenarnya patah ngo stem duty ime bakana na militar mempona rental agreement cuta lagi na soni patah ngo stem duty na pamatal kina sal Ibina boleh bu ni tau toma na mandangan na pamantal ya mai be nunggu tokan watam bagindo pa na bindi nandinati wambimbi bi kona rental agreement si endo wato kaitu na tenancy agreement go endo na bindi nandinati o katanga o koe na tauki ni vale si koe na landlord watiki koe na le wangata kana vale koe na tenant kito reda tiko ni lebu tiko na tamata tambuyani rasava didim business tiko me bakana kena do suli tiko na pale me rende taki ngo endo na esana kito reda tiko ni malu tiko ba lebu ka kito nanu mami kito bibara ramata kito mandanga ena buku ni stem duty on agreement weekend na leoni bunu enda barorong tiko mai ngo endo na ibanda badaba ngandri bibi koe na leibanga tanga na vale si koe na tenant men na soma sianga nyo koe na tauki ni vale si koe na landlord o koe saranga na tenant me ubinda mandanga balilai na bombota na tenancy agreement na kena somi na ibada badabongo na stem duty baka tau tagi ba na rent amount siya na monthly rent amount koe ndo soma tiko koe na leibanga taka tiko na vale na bihibula kau nanuma mo wandi te kendangan na leoni bonua tiba kau sa rendi tiko o tenant tiko endondono mo na nanuma tiko mo na soma na ibada badamongo na stem duty wira tiko na non rende na sauni non rende na ndona bula lei taga me wana vitu nan rau non dulu vitu nan rau nan dola na ndona bula ngandri pipa me soma nga endona tini nan dola na stem duty wira era soma tiko na non rende nan dona bula vitu nan rau na lo manimbai ni vitu nan rau kinan dona dulu 5 nan rau ngandri pipa mera me soma sanga bulu nan dola na stem duty wira sa sibi nan dulu 5 nan rau nan dola nan dona bula esa ngandri pipa mera me soma 5 nan rau nan dola na stem duty na stem duty ngo turanita o nanu mo bandi tegi kendangan na leoni bono somi nga bandua kini mbale somi tiko na stem duty wana ilabe se wana document do wato kai tiko beki itu na eda na legal instrument tiko ike se ko ni ilabe tiko ike ya se ko na bindi nandinati menda nanu matiko na leoni bono
ngo esangani ndo sarangana ka wakata tiku kina na isau wakata tiku ngau kwa so meeting ngau kwa wana labe se wana document na legal instrument kam bimi tiku na weekend na leni wono already tiku na triple na commerce commission na kena law already tiku ni ndona requirements ndona kayangan ribibira na tokini vale ni sando ngole ni misale pangatanan ra vale waitu ke merendikin o ko saranga endon me baruta endona tenancy agreement kini mbal na sana weekend na leni bunua enda etigo na nonda vale enda pangata tiu merendi tekitigo o bambota ngo endo talanga na sana mendana redetigo mena kenang karabi wandon na kena sumi walenga ni wada na wali usara na ivo madala na ndo talamanda na thingu leka ni beringe ba kuritali tiko na ngona boru taki nonda ngona tiko ni baki keli na Radio Fiji 1 ke na FBC TV. Nonda ngona tiko ni baki keli ke baka tiko na bota taro biki minino ekanda na borong to mai roninga itaro to mai na nambari telefon na tolu ro saiba dio na rau ke na vitu tolu rua diwa sebondua kem rona bio kani edha be rimbimbi kina na kena sumi na stamp duty na vale bo me baka usa vartasa chuko na mbimbi ni stamp duty sekwa na kana baka lawa taki kana baka matin tu taki na bindin din na tiga koto na chikini papa ke baka kono la kono bilo ke baka tormanta ke baka me baka na kaba modal ta chuko sala sa chuko na mulis agreement sa nam robin jinjinat me balata na rent ngai siang baka ni somo o ko rent chuko na non na rent sa tu na ko we ko na landlord sa to kini vale me na kota ni vola ko koto kina ni tu stamba me van jinjin tan mata bilo ai io go sa bodi tu bakalawa don me na soma na vejinjina itu ko sa bodi tu bakalawa don me na soma ko rent chuko na rent bali tu kina na ko wana mata bilo ai me ni loa na kana baka to di bang don sa ko sa chuka na kana bimbi ni stem tuti na kana bodi bakalawa na vejinjinati na wali bombo tedindon na wekanda sa wawatok ni sambula binaka nonda ngona tiko ni baki keli iya ni mbula binaka wambula tal tunga ren rono nonda ulang jokaye iya u dona singo la ngango ngole sombitau no levule ndo ngana mbilo ngana juice ndo ngana valikana tungo iyo ungere na nongu na docket toka kina na vet kwa ndambo kila toka utia sanga ndo tala na textile na STT seraba sanga ndo sara na environment lady irasar wili kana lebu ni labo musubia no somo kina na text bebe avasanga bulu kalio na sent yo kenda ndo kila tunga na vete yo via o kurumbusa rambla tatali chuko na rona vete o sanga saranga ni mbo introduce teki vio mbala terona vet ngwa na text ngwa ndo na STT votikindo na environment levy au reda na juso ngunu bobango na tapambe ke tiko bena juso ngo le vasa na non da environment ke wakila ni tikina ndo na kasinganga si ndo na kaba patata na non da environment ke wasanga ni bule singunu ba pa o kurumbu kina mlata chuko na environment levy reda ni sindo ndo no mosom si ndo na kai tiko bena ngunu bule ya patata na non da environment binaka na vale bo taro bina kasaka matai na ibata pasaka ngo na vet ngo lava kibira na ya kwatu na nonra ya na kairauta ndamba ki mena donan rondu lawaki mambal bakalawa werunga mer register kina vet ba santun tra mera lavaka na vet sanga koto na STT sena service tono tax Kongo na STT na service tono tax patang lagi na IKEL sena environmental climate adaptation levy ko na STT ko on na pasente ko na IKEL ko 10% ko na environmental climate adaptation levy
Rosengo kaya baka ndue baka titi baki bisnis iko kasivi ana 2.25 na milioni na karawa tontonan baki kondon bisnis. Ya baka sivi ana 2.25 na milioni na karawa na bisnis bakalawa mena labak. Urong ata cukup na pamatal ni ko anggir sa cuma ya yang paling ko rani kana cuma na hotel lah. Sena sona viva bisnis lelebu kara non rela todo con dona baki isivi juga 2.25 milioni patiki kono puli jus na pistola lai na sian la bakin ya mi bakana no taro cuma na tava na kenyang o kla na ilabungo sa bale o men matin tu mena me so ma wera rawani marotaka eso na matanggali isebses ba batani bukan hotel vermeng ngana tahu apa nak tu nara tanga semua kasih biar orang di turun orang buka ada lagi semua kina na rono ipata beli betul ko na sebes tanu beteks patang lagi na environmental climate adaptation levy sendalam tu bawal kalau begitu na ikel koya weekend na biar nabi sekolah layu ko rasin tu merlabak ike pakai soal labak juga tuntun mela ko begitu itu kuntunan itu taban apa kata kayak itu whistleblower policy orto nanti itu taban ko orto ngarap apa tambengin tuh kayak pakai itu lagi tugu-tuguan metukunan di soe pa tatap tak cukup esona ngarap cukup sona itu mbutu ada labak cukup sona patah sin tuntun mela labak ini bitar-bitar ini begitu na dio saya bitu pas saya se diwa walu saiba walu diwa ya siang ada bitar-bitar ini doang bola kita nando marro ya na tugu ni kwa memai tugu kena sangai me marro itu ngana marro tan luni bono na bika satu abuli cikanda kita kaku ni kumuro bakata baba sibio na bata labaki don ngamera somo don mera somo ni bata ko kete Kuasa vama falta chungo membalata na kena tusui daki. Esa dala ko ngo na kanimona libu. Ni kena banga kau teki chunga na marru no te pakata. Binaka binawali besar na ipo madala bombotin indo talen na bekanta sawa watok. Ni sambulu binaka na non tangau ni baki kili. Iya, oke apa kuria wala ngamblatan na tek sawa soma. Chungan na STT ya. Environment. Dua yang belakang itu kena nunggu lekan na deluxe yang balik semua ya oke bakal lekan yang lekan nasional pun orang ulah cuma na chicken express yang na service rasulia na kanda so macam sarangan lokobat pambimbiti ko na balibo na kabaya no don melokobat na sab-saba kunimbuiri so na kabaya ang gay deluxe kina na puno yang singin balik cuma na latex ko ya mali babu na kina mele aulay som kuta sarangame na vivanti litak ena non da freedom me toto bata batikira tale so ero nera pangata na dilax ke bakandar na balikana re inda gara ko timbe ko na bitan miluli but na service don don mesule bikimam na luni bunwa me dilax kina bunwa senga sarna bata tanga kina na environment living usingi kila na da bondo don menda so kina environment living Balat juga linda lah kon nabi balikan na suli lubaya. Mendo sumukin na environment levy. Esa pambiakan la ko bene la baya. Na environment levy. Ali za ko kinasona viva ko tordak tak. To sa taki kinana yuli tamata ta kana means environment. Sort of stuff tu manangan environment. Des barango. Te buku mai rekira ki medo na matakula. Ito lusunga siya banga orto ti kong gorilo to kami ngara kimen. Eda pambiaka sanga ti kuno to tambana. Menggara bina kana tambana ni enforcement. Mechigor to na legal. Meron ni vilo ite ko ron binu ra na kabay sanga. Ela ko tigo ben environment living go. Kila sinto ni nda bali ti kon tamata. Ore na kangwa na ngona sali sumiki no the prime minister may chamani. Lebu na kavango ela ko may blat ti kon environment. Pinakabalebu. Naka nawali besar na daw to kumeno nang tangau Kim review kan yang nanti teleman dan vingu leka nimber ni ba kurita liti ko na vital no.
tiko ni Wakikeli na Radio Fiji 1 do may biti kikimni no kanda na sarsar tong may na FBC TV binawali usar nando ba tong may nanonda iwasini ngonongo bombo tinindo tal na kanda sa wawati ni sambulo binak nonda ngoni tiko ni Wakikeli Iya tawit so ni sabura benak. Pambula tengah bero nanda bulan. Insyaallah sambula. Tahu nanongo dongana kere-kere lela ya cimo. Rombe kani sulle mo sala na balik telefoni. Ka romera nangiriteani. Wera nandau ngandeva mera ubiga na sivi na sona laka buto yanto chiko nandabanga ni talibon kir ibn nakon rams Yesa bina boleh buna wekanda ngiriti umaya no boleh buna nomuni watataru bombutana na ya butegini ndau busiti sena whistleblower policy ndola ba weekend ba yando na lini bunua menda report ita kami kin na bisinisi era la ba ilowati umbeka sera sanga timba ni rasoma non rai bada bada se sanga sartu mandanga nimbu register tu wana tambani kumuni bada bada ngo endo na sala ni buki kimamikina na iba ilesi sena tambani kumuni bada bada bakina kastam una numa walenga mo sule mandanga na ruangan na namba ni talibuni bikau ya kiti gungo una ngandre ba mo ni nangai tonga ti mandanga ke ndona ya do maindo ngona ni reida sona bisinisi se sorbadi di bisinisi ti go sanga ni ndondonu tiu non ra ngarabati non bisinisi ronyo ni nangai bitar tarmai na diwa saiba bitu diwa saiba bitu ba saiba 9907 740 ke sianga raw talangan yun ni na bitar na diwa walu saiba wa walu diwa yana diwa walu saiba wa walu diwa 9980-489 no wali nita kinisan na matatiti ko na namba ni telefoni era mo ni nanggiri kina ke tiko son na kampanya ni red ira sing ni pamuriti ko na lawe evir kutori na nanda bono bombimbi na lawa ni kena pamuriti nga kartung karabati ko na tambana ni kastamba ke na kumuni ibada bada kemro na biokan to na taramandanga na nabi ka embalitiran na ndaw titi ke ran ndawnggol yan kena tuguniti ko nirna singani sumin nirna singani sumo na ibada bada kero ni ndomandanga na keni tugutung matata meron rekilato ko na ikanda ron do bato meron nandang nungu isa bina boleh bu nita o wambuta mo unanuma me utura talangan ng unong mo barita kina weekend na ndaw titi kabambimi weekend na ndaw lengguli tiko ndarawil labo tiko na kena buli tiko na nanday buli may na waitui na sasalo ni waitui siya nakakanan raw siya na wikakan itiru kuningele ngo endo na viva vingarabi unanuma me amay bisa wala nga na kinapabandyaw hindi iti nga nalawa yung bisa nga na kinapabandyaw iliw wir na andaw titi so wir na andaw linggo limbaka wir na fisherman iliw arando siya nga to ni ngandre bimerando register wanabet kena iwaritaki wir na ndo buli-buli teki tumbek na market ke baka iti ko na rukuni donon ndol isyang ni ngandri bibir mera register ngo arando wili talitu ngakin wir na middleman wir na middleman go wir rando buli-buli mai wir na ndo titi ka rando buli ta kanan ako na ibuli batang arabuli mai gue rando katitu na middleman ya na matay ni January runun dulu tinikadiwa na embagi sarangango sama visa na ndo na babande bu ni kena na non rokatiko na kena may ba nduta ni tigitalitu nga uir na farmers si uir na fisherman may uir na middleman uir na farmers
o ira na fishermen o ira nandau titi sa nandau ngoli o ira sa era sianga tiguning ngandri mena register vona vet ke baka mandanga ndonan raunun dulu se lele me vona ndonan raunun dulu na ilabora rawat nandona mbaki na visa walanga ni tuku kitu sa kitu na numami kitu wandi tegi kenda tikina leni vonua Vombuta ngo endona kaina tarika ira sarabalibu uir na middleman. Balete ili wara sanga tu nindo register. Ngo sa rana okati mera na register yabu ni nito lawa mera na register bana vet ke baka sa andonan raunun dulu na ilabora rawat endona bagi sesivia. Kini bale uir sa sanga ni raoka me baka randu oka tuki niliu. Na bisa walanga ni babandeo ko kitu na numati ko me kitu vi wara ramatagi na weekend na leo ni bonua enda wakati ko mbega na vingara biongo ni tuguna ti ongo na karosa nga bulu kalima saranga ni bulanga ongo ya sai ko na madho mingo na moniti na dagatigi na ndona vi wara ramatagi vi ira kede na ndau titi ki ira na vi buli si ira na middleman go ndolara rambati ko vi ira na supermarket vendors kau nanu matalenga mo pangataga kina na be nangono benaungo mo be surititi ubi kenda na lini bonua ke baka ni ngalala sinindona bono ni ngoli kina na kabini singa moniti maina 5 nga kina ono ena ngaraviti ko ndona bi wara ramataki lele sara ena ni tu boli bola nga ena uduni bonua nga ona sese ka kitu bi surititi kina bi kenda na lini bonua tu doko bi kenda nda bi ngaraviti ko na boli taki boli taki na makete se ni buli tegi tumbang na batini sala na numatiko endondo no etiko na numu itabi mona kila tiko ni o sa muri etiko na lao ke baka iseng endondo no muri na lao kau na numu suriti kenda talena leni bonua kitu na be para ramategi tingo be rawa tambaginto be rana supermarket vendors se rando buli tegi na market kau na numu na ngono bina talango me kitu na watete kina na be suriti binaongo Naka, bila wali usara na ibo madala, enan dua tal na nonda vingu lekalek, limber ninge ibo da bari tigene na vital noa, enang ono borutaki, na nonda ngone ni baki keli, na Radio Fiji 1 domo ibiti, na FBC TV. Nonda ngone tigo ni baki keli, na Radio Fiji 1 domo ibiti, na FBC TV, obombo tinindo tal na wekanda sa wawatiko, ni sambule binaka. Ni bola binaka. Rombola binaka ana ulang dokai. Apa tatarwa. Ya ni ko madal tek mantamai. Sonan bisnis le ro tongo na iso musu kan pet. Nantun ron tu laga. Toro montanga sampai latino untuk melakukan. Setino untuk langsung. Pala tanu le register ni tu bisnis na. Tolong itu mai bilotin sason yosin na musuh kentana pakala kami karat ruwa nanda na vanua tengone itu ni mai ni torme suba aku bagai lagi sakit selo toka ko sin wona sin busra sini kakak soba kan duri bisini sikya erla sudah ni musuh ni pakala kami ketolnga Oke, kita untuk sarang bimbi sarang otang lebih perkara ramatake, kalau sisi. Kira kita untuk ngaturanga, karena ni lagu main lebih perkara ramatake, yang biasa. Kawalio. Dotel na wekanda ndopusutio na biokai. Naka. Dotel na wekanda sawa watoka ni sambulu binaka nonda ngone tiguni baki keli. Iyo ni bulu kami donga na bataro. Itu racun dan itu kin nambah main nakal ibu balik. Kira-kira ni tu pemagal kam nama itu ceza kami itu baru patah. Balik dan itu kam nambah. Binaka kemudian na biokai. Ia bina boleh ni tahu una bina ketemu semua mantangan na taro na ni na wekandang giri timba mai na
kapinikua matai si ko na tukuna tiu mai ke baka ele induri ndona bisinisi ena loma ni ndona punua ena sianga ni sumi na kene wada go era okati tinga kina bir na tax free region ke baka ndona bisinisi induri na ndona loma ni punua okati tigo me tax free region ena sianga ndina ni ken na sumi endona income tax sena ibada ba na income tax kini mbali etiko ibidana ka monina reida apa matua saraka bombota ena ndundunu monina sotapa nimberan nina oka na kena varutaki se monina eligible wana incentive ngo ya sikwa na kepaka sanduri ndona business ndona tax free region yo me tigo mandanga na capital investment na capital investment ya na ilabu e bangatai na kena bonduri na business me na i lava sare na minimum amount ya siko na ronan raw 510 no ndolu na dola capital investment kene malambale mo so tabatigo e bidana conditions ya na kene karua na business ndondonu men business bu kene malambale be kenda na be na katitigo menda oka wana be baruta kingo sena incentive go na bombota ena bina muni na bitar mai biau baleta mikito na roni bukiki munikina ena no muni dingo mawalenga na iba salandun lebutu nungun sando mo ibisi sekiti na bibaru tagini matintu baleta ni dadawiri tiko ebe tosu tiko na vital no sala yoka tiko sonna ka esangan indondo no meoka kina keni karua walanga biko na turanga wekanda batal banga tarong timai mekitu ngolen na libi baramatai erau nyoni na bitar saranga mai bikitu yana tulu ruwa tulu 5 seba ba erau nyoni na kere mai kina mekitu na ngol sumbu yani mekitu na libi baramatai etiku talana ni tu bitambana ertiku na biasa biti ena rau nyoni na ngolenga kina ni limbite kinum ni kere kitu nanggai sanga kitu nanggai reda ngada mekitu na libi ngarabe ni kina membaleta wala ngana tin namba ni bubale baleta ni baya butakin ena inakini esangani nangarabi na esangani nduri na bubale nduri na bubale membaleta na watumbilau ke baka baya iyo keni mbale ena na wakati tigo men non profit organization ni mbale bira na non profit na bikanga na ngandribi mona waru takamai ya seikwa na matai na miniti ni bosi miniti ni no mundo bosi babu vale keni kerua na nonrotu tinamba na trustees si orto na signatories kene katulu wala na ibola ni kere ona barita timai na utu ni nomu ni bola ya seikwa na inakindina oni bena kate kena mendona nomu ni tina na wale mo bakura sanga na bedana tarala ko tumea na bukuni taros member tana chino ndulu la ko somu si ndona ndulu la ko somu la se chuki kana bakata taro na bukuni bata bangona bet rules kana matanggali condition mo registrasi siang dua na compulsory registration ndon mo na register go compulsory na ndona ro nakarratan danan baki gross income gross turnover ya baka sibi nan donan ramun dulu nakarratan danan baki sangka chiko nakira apa kata chiko na voluntary baka tawbir nanti itu bir ding lintin ni lele menan donan ramun dulu na dolan nakarratan danan baki sulit bir nangalal erbe register sesang enangon kusana register kin bet kemam bale rakabatanga na law batanga bodi kuasa sibi na donan ramun dol na donan ramun dulu na bodi kuatala ngana lili mana donan rumung dulu lontol embal sanro bodi wat saranga na law ngon indu nga sa register ya sanga ichu me bakata kana dautite da budi chigo dautite sultel tu kana ngalal sanga dichu ni dua na threshold o kana dautite me bakana donan rumung dulu o ko sini o kato ko abena compulsory registration dautite se kona dongoli ngon ndau ko o katichu kana voluntary
Kaya bale soli tu nang alala. Kaya baka manisi via na 500 million na karatun na bagi. Soli juga nang alala. No na ding me registrasi siang. Au kala mai kia sana ngi chunga kortona kaya baka manisi pagi bisnis juga indu ati eti. Chukun baka tu na stoa. Nona stoa rawata baka bina kasi biar tu na rundul. Chukun talembang ano na longan yang go na si so talembang na monman susu monman. Ko era ni apply ta begitu untuk ka baka tu kai chukun division. Ko ya me rundu indi mi didi nga baka tu tanyo ko na titi se ko na susu monman. Didi nga ndu na store. Na store na la ran la baki kin bet. Ko na kin kendongo ra sin la baki. Kaya baka kitu brandonia bisa didi baka branch se baka division. O kana teman ka tu. Na balivu kemro levio kanya me me tabu tanga na vital no na namori telefoni ke boka tigo so na kawai roni do taritueni na bole silisi mana tambani ka istamba kini bota. Ia ke tigo nga sona bota taru si sona kawai roni ni na vitar taranga mai na diwa saiba vitu ba saiba sena diwa walu saiba ba walu diwa. Moto wau tia mandanga na usu tule wala nga nivet ke bakau sa endundun mo erongan yo na lava ka balau ke erongan yo na lava ka ke bakau sa register ke bakau sianga tigu ni register ni alovina ni kuni lava de la ola ko kitu na ngolen kitu sana le tau da televi ke mini ne kena itu tu na boleh. Enda bo vini bilaga tiu boli bo be esala buki na bonua ke peli na ua roi boli silisi mai na tambani ni ka istamba kini bota. Romai nonda bulang iti ko na nonda ngaune ni vital noa. En nangono boro te kung gona paki kele na Radio Fijuan ke na FBC TV sa lawa talangai ke na nonda iwasi ni ngona boro te kung